Почитувани патраче, добри вечер. За Њишкајши телевизийни магазин нашу колегове за вас пририхтали прилоги на шлидујуци теми. На 4 годинови схадски меѓу иншим вибирани подпредседатели и члени вивешного одбору, ја ги члени и председатели одбору и работних целог национално осовиту Руснацох. Na pozarjedovi shatski malih akcionerov u fabriki ABC Futbol prisutniljem vivešni direktor fabriki Zoran Bulatović i sudika Skuli Agnotar. Každi žitelj Srbiji poje 7 kg ribi za rok, a u Evropi ročni prosjek po žiteljovi 21 kg. Mi bi tiž trebali premenje zvyknuca u kostiranju i častejše konzumovati to zdravo poživu. To drog bol dost nevýhodný za väčšinu rošlinu, ale še ovocare nie môžu bar sponosovať. Ekonomski ukazatelje tu vševažnejši. Štvartok, 18. decembra u Teatre Dobrica Milutinović za Švetočnu akademiju pod nazvu Maceli Ruskinji u Srimskej Mitrovici označeni 166 roki od priseljenja Rusnacov do toho rodu. Pijatok, 19. decembra u Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacov otrimane zakončujuce stretnuce mladih organizovane u Ramikoh tižnja mladih u Zavodu. U ruskim Keresture včera otrimana treća porjadna shatska nacionalnog osovitu ruske nacionalne menšini, kotra z veljke časci prešla u glasanju za predsedateljoh i členoh odboroh sovitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 glasi za. Kto protiv? To strimani. 1, 2, 3 strimani. На 4-годиновој схадски национално осовиту Руснацов, на котре вибирани председателје, члени одборов и работних целог совиту, најдлужејше расправјало о кадровских решењах котре предложил председател Славко Рац. Mi všetky tu navodno sme demokratično opredzeljeni. Toto tu, jak vi predložili vivešni odbor, ja nie vidim jaka tu demokratija, no demokratiji nie mamy tu. Poneže, keže sme dobri ľudze, jak še predstavljame, думам, že by trebalo dakus merkovac i na listini, a zname, že na vyberanku za nacionalni sovjet bolo 7 listini, takže bi dobro bilo, že bi ľudze boli z različnih listinov pod predsjedatelje. Ja, na predsjednik Skartski, думам, že celkom jasný pohľad som na všetkých členov nacionalnog sovitu, že by ste dostavili svoje predkladanje. Vi nie ich osnovali to tu na vodu i nie poslali ste mi nijakie predkladanja i ja, jak odličiteľný človek, mušao šednuc i napraviť predkladanje. Znači, bilo bi logiki, že, jak si bilo pitanje na prešli sadski, že da še predloži programa, da to tko tri bude vozic odbor, ktorý god, znači da še znaže ktori cilji, co bude zaprovadzac, znači da še vidi, že co Rusnaci dostanju zoz ima od odborami, co oni u sljedujući 4 roki zrobi. Најдлугши расправи и највеќе непоразумења було при вибирању одбору за културу, за меѓу 14 кандидатами не було имена Миломира Шајтоша. После предкладања že bi on boli председател одбору, on odstupel od kandidaturi za člena. Spisak osobu, ktorí nam doručeni, pravda u roku, ktorý trebal buď. Po mojim dumanju u tim odbore, na tim spisku, nje šitski hevti osobi, ktorí bi trebali buc, odnosno nje hevti ľudze, ktorí môžu veľo toho doprinjesť i dať ruskej kultúri i u Vojvodini, i u Republiki Srbiji, i veľo širše. Stojim na stanovisku, že odbor za kulturu hodzeno končovac, ali trimam, že odbor za kulturu bars oščerbeni. За озмалима пременками по гласању було јасне, že предложени кандидати углавним и вибрани за членов одборох. Predsjedatelj najse šitsko robi na svoju ruku, pravi za sebe najpomjakoši hристияна, доброго čoveka, a šitsko robi tak, jak sam naduma. Znači, napravil odbori
председателство, вивершни одбор, лем зо своих людзох, значи у вивершним одборе, у председателстве, у одборох, не шмели будь людзе з других листинов, а правда, вон ма векшину, но та може робити со все. Значи, co god položi na hlasanje, to šitsko še vi glasa. Не постоji dobra dzeka, že bi še do roboti nacionalno sovitu položelo i drugi odbori, ktorí učestvovali na vyberankov za nacionalni sovit, pretože sme ukazali, že mi može bути dakus inšeg od zapojednih stvarov rozdumujeme. Pred 2 týždňami som šitskih listiny i nositeľov listinov povolal, že by konstruktivno napisali dze i u ktorých oblastoch što žadajú angažovac. Stihlo ljem zo mladeži i stihlo ljem zo kirestorske listiny. Ja već ne možem košik cať za rukav i pitat ćemo, že či to majú oni dzeku robiť, či nie. За подпредседателя Националного совету би брани Јовген Мудри, за секретара Тања Арва Планчак, а за председателя вивешного одбору Željko Kovač, co funkcija za kotru Kovač bude dostavac volonterski dodatok. Robota predsedništva odboru pomnje značenje dosť odličateljne i važne, pretože to osoba, ktorá bude zanjata, ktorá bude preprowadzać 8 hodiny robotného času na svojim robotnim mjestu i bude na raspolaganju jak členom, tak i tým, ktorým je neobchodné. Čili jak, že še budeme namáhať robiť do tých našich 4 kompetencií, ktorí je neobchodní. Pred nami i vyhlásaná strategija po 2020 rok, ktoré še všelijak musíme pritrimovať. Toho, co našo hraždanie Rusnáci hľadali od nás i co mi im obecovali pred izbornej kampani i všetko to, co je neobchodné i dobre za našu rusku zajednicu. Перший раз спорт и младеж то окремни цела, а новост и работне цело за управу и предписања. Окреме би љубел keď by sme se otruzovali i s odborom za obrazovanje, pogotovo u organizovanju ljetnih školoh za školjarov, že bi oni bili na jakišik sposob iще ljepša obdumani, znači sem povie, že poterašnja praksa, što ukazala je dobra, ta ljem ju treba, ljem to ti ljetnji školi treba dalje unaprezovac. Predpisanja treba prečitati, pred kladivi menku, treba tištak čitati. Znamo, že bardzo ščerbeni zakon o nacionalnih sovitoh, a išće mušljidzi u sljedujućem roku, že bi išće raz bol menjani u te časti koja se dotika ingerencijoh nacionalnog sovitu, mušime biti aktivni i proaktivni, že bi sme uplivovali na to, že bi to tip menki njišli na našu škodu. Tištak je druga čast, koja se dotika upravi. Mi šelijek znamo, že je 8 opštini u kotrih Rusnaci živu u značnim čišlje. Međutim, eto, co ruska zajednica njema čarno na bilo na nekim paperu, že kelju to Rusnacov zanjati u tih lokalnih samoupravoh i že či tam jesu ti lokalnih samoupravoh ljudi koji možu pomognuti spolnjovanju ruskih pravoh koji nam pripadaju jak nacionalni menšini. A nješka sme zaokružili výbor šitskih odborov, pod odborov robotnih celoh i možeme še lapať do roboty. Dúfam, že netreba dalje rozsahovať so zmenovaním ľudzoch i že by to teraz im trebalo biti prioritet da u nehozacim periodze sostavia plan roboti za každý odbor, finansijni plan i že by to bilo ubudované vecka do finansijnog planu nacionalnog sovitu. Nemohli sme nješka mať všetky parametri, bo neznáme ani republični budžet, neznáme pokrajinski budžet i preto sme vyhlasali dočasové finansovanje, to dak za do marca mešaca, dok še ne budu znati všetky parametri za budžet, budeme še tak finansovať. На Схадски спомнуте и швето-руснацов у Сербiji, čija centralna preslava ma budzu verbaše. Nacionalni sovjet odlučil, že bi Milomir Šajtoš kontaktoval so najvišima državnima osobami kolo prihodu na preslavu, a jakivi patrunki, že oni pridu. Naj to bude nespodzivanje. Prešečeni sam, že bude prijemne. Na Shatski vinješeni pozitivne dumanje o kandidatoh za direktorov dvoh školoh za osnovnu školu Svetozar Miletić zo Zverbasu i osnovnu školu Dušan Radović zo Novog Sadu. Shatska malih akcioneroh pod prijemstva ABC Food u ruskim keresture kotra bula zvolana za 12. december nije otrimana pre nedostatok kvorumu. Boše na njih njezjeveli predstavitelje vekšinske vlasnici, a nji mali akcionere.
Na pozarjedovej schádky malých akcionérov u fabriki ABC Food bol prisutniljen viveršni direktor fabriki Zoran Bulatović i sudika Skulija Gnotar. Ta direktor novu schádku zvolal za 28. december, nahlašujući, že okreme rozčarovani, že mali akcionere nje prišli na totu schádku, pretože na njej mohli čuť, u jakim naprijame idze fabrika i na jaki sposob bi moglo rišovac problemi. Imam utisak da sam prilično usamljen u svemu ovome, a volio bih, mnogo bi su mi značili njihova češća komunikacija sa mnom i njihovi predlozi za interesovanje za sve te aktivnosti, ali s obzirom da toga svega nema, iskreno rečeno ne znam kako će sve ovo da se završi i kojim će to putem ići, ali je činjenica da pored svega mi imamo ogromne teškoće, mi nismo još uvijek ispoštovali obaveze prema poveriocima koje imamo. Menšinski akcioneri akvarija nje zjaveliše na prešli schádky, bo nje boli informovani o jej otrimovanju. Da vi nje prišli, bi nje znal, že bola schádka zvolaná malých akcionárov i bolo dneska pred nejaký 2 mešaci isto jaká bešeda o jakejších schádky, medzi tým jakších nových pravila, oni vidu, da ne poviem, vidu mali novi statut i tak dalje, počím mali akcionáre číslo u stvari bolo zmenšované i do upravnog odboru spočatku to boli 2 predstavníci akcionárov, međutim posle to vyšlo, že sami sebe u stvari zvolovali schádky financijski računi. Znamená, že to ti mali akcionári by nemohli vplyvovať na nejaké odredzenia, co še bude robiť jak, ale s polným právom mali hľadať da vidza financijski plani, uvid do papierov i tak dalje. Međutim to tak pošlo jak pošlo. Председател Združenja malih akcionerov Michal Katona hvali, že mali akcionere už dlhší čas nie zainteresovani za robotu skupštini, na ktorej su ignorovani i gdje ih predkladanja nje prilapjuju, a po jeho dumanju nova vlasnica pre spremenku statute i drugih važnih dokumentoh chce znova prevžac vlast u fabriki. Ešte na prethodnej skupštini, ktorú zvolal súd, odnosno jeden sudija z Privrednog sudu zo Zomboru, prinješeni novi akti privrednog društva, znači statut, osnovateljni akt, u ktorim navedzene novi imena kolegijuma direktorov, so ktorima vekšinska vlastnica žada sebe i svojih pajtašoh inkorporirati do struktúroch vlasti i upravljanja za firmu, ktorú vana objektívno pre stečaj, ktorý vyvolala so nesouvisným poslovanjem, zapravo stracela možlivosť upravljanja za totu svoju firmu. I dogod, po našim tolkovanju, dogod program reorganizacije še ne vytvori, a to dajaki 7-8 roky, dok ne placa šitskih društva, ktorí objektívno teraz vekší, jak to celá vrednosť hladňači. To znači, že vekšinská vlastnica nema vlastnosť ni nad čim. Akcionerom je jasný ešte jeden podatok. Za koniec decembra zvolani 2 schádky akcioneroh. Jednu zvolala vlastnica, a druhú viveršni direktor. Naš sobešetnik skladaše, že Zoran Bulatović, legitimni zastupnik fabriki, kotroho postavil sud, a z druhого boku očigljedne že isti tot sud prinoši kontradiktorni odluki u vjazi za fabriku. Jeden sudija vodzi stečajni postupak i prinoši akti s ktorima na dlhý rok opredzeľuje robotu firmy, ktorá bola u stečaju i ktorá či stečaj ešte nezakončený, dogodšenie, lebo nevidze zos bankrot, neeliminišu še uslovi za bankrot, lebo bankrotira. Hej. Takže a druhý sudija isto čašnje, u sušednej kancelariji, on robi na tim, že bi jak da stečaja njed, jak da šitskih hevtih odlukoh suda i toho programu reorganizacije tam na 300 bokoh, ktorý utvrdzil sud, jak da apsolutno ne postoji. On prinoši odluku, že to ti zvolaju skupštinu, da idu na to, že bi prinjesli novi akta, že bi utvrdzeli novih ľudzoch u rukovodstvu firmi i tak dalje, že bi oni možljiveli rukovodstvo koje postavilo sud, že bi robilo svoju robotu. Po slovah Mihala Katoni, jedini ratunok za perspektivu tej fabriki, že bi dahto drugi prevžal vekšinsku vlastnosť nad nju i počel zoz nju gazdovac po ekonomskej logiki, bo produkcijni kapaciteti dobri, sirovini jest,
majú trgovišče, ta njet pričini, že bi ABC Food nje zarabjal. Međutim, Michal Katonov međučaše dostal odvit na svoju žalbu od predsjedatelja Privrednog sudu u Zombore, a u tim odvitu jasni dva stvari. Posle prilepjevanja plana reorganizaciji, sud kotri vozel postupok, već i njema nijaki nadležnosti u vjadi za kontrolu vytvorjevanja plana reorganizaciji. Take tolkovanje suda. To znači, že teraz i nadalje vekšinski vlasniki maju šitski prava u upravljanju za firmu jak su. I druge to šlidi za odvitu na moju žalbu, to privarka kotru poveritelje, odnosno robotnici, paprigare, ljebo firmi, poslali do sudu nedostatočna, že bi sud daco preberao, napriklad porušovao predluženje stečaja, ljebo eventualni bankrot. Neophodne za privarku, potico poveritelje, že bi do sudu vymahali i predluženje stečaja i že bi priložili odvitujuću dokumentaciju za člena 56 zakona o stečaju, a že bi jak pričina za otvaranje stečaja navedli nevytvorjevanje plana reorganizaciji. Americký men, robím každý deň, rovno šerakujem keľou, prišporujem keľou, prišporujem na pedu. Rovno šerakujem keľou, prišporujem keľou, prišporujem na pedu. Šťastné, sami platí kopím, sebe loví na pedu. Šlatí, mojo šmatí šťastné, sami platí kopím, sebe loví na pedu. Je prišla beda, mne nič netreba. $1 daj vodný pohári daše, napijeme na pedu. $1 daj vodný pohári daše, napijeme na pedu. Jaše nabili, naše pobili, večare olako ti rano do roboty taše, prišporuje na pedu. Večare olako ti rano do roboty taše, prišporuje na pedu. Prišla z kraju vist, pošli na to list. Čekaj, moja počko pošljem, ti pismočko pošljem, cija pjatku na bedu. Čekaj, moja počko pošljem, ti pismočko pošljem, cija pjatku na bedu. Ribarstvo u Srbiji velji roki nje bilo pod ingerenciju Ministerstva poljoprivredi, hoć što već i ročna poljoprivredna produkcija, bo ciklus tirva najmenji 3 roki, nje malo nijaki subvenciji i potrimovku. Od prešloho roku je vracene pod ingerenciju Ministerstva, dze bi i trebalo buc. Produkovatelje maju pravo na 7 dinari za každu kilu predate ribi, ali je pre novi pravilnik toti subvenciji nje možljive vitvorice.
Každi žitelj Srbiji poje 7 kg ribi za rok, a u Evropi ročni prosjek po žiteljovi 21 kg. Mi bi tiž trebali premeniti zvyknúca u kostiranju i častejšie konzumovať toto zdravo poživu. Hoć nam vlastna produkcija zadovoljuje len 30% potreby, máme i za vývoz, ktorý symboličný. Potencijali za vlastnu produkciju nam ohromni, ali še do toho nedostatočno uklada. Máme rybolovi na 14.000 hektároch, međutim, len na 11.000 hektároch sú u funkciji, a u njih še ročne vyprodukuje od 12 po 15.000 toni riby. U Ruskim Kerestura rybalov na 101 hektáru i dalje isnuje i dobro djeluje. Daraz bol u sastave agrokombinata Perši Maj, a teraz je u privatnim vlasnictve. Upravitelj u njim znova Zlatimir Ramač, jak i da kedy, keď bol u vlasnictve kombinata. Počali sme skorej novembra mešaca, nejaký 3-4 dní, teda da máme, počali sme celý rok trimali rybu, da máme za, da ne poviem svoje, nie našo prodavnici, ale prodavnici, ktorí predavajú našu rybu. Znači, da poviem, od 1. januára do 31. decembra sme mali u tých rybarnicoch, ktorí korektni, ktorí pláca normálno. Polni 12 mešaci sme patrili da máme rybu i mali sme ju za predavanje. Takže tu nam dakus obično sme počinali izlov u novembru, tam 5. 6. do 10. novembra, međutim to roku sme dajaki 2 týždni skorej, dajaki 2 dni, 3 dni sme lapali par vagoni ryby, sme vinjali i to da popolníme i z ohľadom, počalo temperatúry, sme pretagli izlov i kad sme tam kolo dom, že 15. novembra, či jak tu dakus pricisli. Pred 3-4 týždňami Privredna komora Srbiji odobrela podrakšenie žive počky za 20 dinara per kili, boše trošky produkciji zvekšali, a cena dlho stagnovala. Poneže perši raz njet uvozu prave pred kračunskima švetami, ribare može biti zadovoljni. Mi ne odustavame od svoje cene, može uzme dakus među tima co trimaju višu cenu, ali problem še da ne ukazuje, že ljudi ne beru, riba kvalitetna, izuzetno, nije horoti nijaki paraziti, vidno i po farbi, da ne povem po šitskim tim, takže mi trimame svoje, a što jak. Peletovana pokarma za konzumnu ribu ma od 20 po 25% proteini i cena še i ruša u zavisnosti od količestva, ktoré še kupuje, od 65 po 76 dinari za kilu. Za kilu ribi treba okolo 2 kili pokarmi, a to znači trošok, ta u tim ribolovu prešli na karmenje za zrnovu pokarmu, poneže maju svoju vlastnu žemi mehanizaciju. Še u glavnim tritikale, fajta, ktorá má 15-16% proteini i ktorú ryba ľubí, a kuzmenje šeju i jarec. Takže keď sme preachovali ceny proizvodnju, počím bula i kukurica, jedna od hlavnih inputov, što bi še povedalo to. Došli sme do ceny, že nam daleko tunše isoč hođi podajaki menší prirast, jako co bi bilo s peletiranu hranom, ale financijski opravdanše. Pre fakt, že veľmi mali rybolovi osnovali len peletovanú pokarmu, za ktorú še zadluželi pri dobavljačov, teraz sú primušeni popredať rybu po nižšej ceni, že by došli do penježu i vyplaceli dlustva. Problem pravia i veľmi nelegálni rybolovi, ktorí pre nižší trošky produkciji u možljivosti zbiva ceni. Ešte horšiu situáciu vyvolujú veľkí trgovinskí lanci, ktorí práve keď treba popredať z najväcej ryby, pravia akciji i predávajú rybu spod ceny, hođi na svoju škodu, bo popri nej popredajú i drugi artikli. Keresturski rybalov toto obkeroval i postihuje dobru cenu i dobre džiluje, ale nemož pove, že všetko ideálne. Jes, problemi zo zvodu, recimo DTD, máme ugovor za Dunaj-Tisu i tak dalje, i teraz oni recimo davaju ugovori, ne garantuju kvalitet vody, ne garantuju visinu vody u Begelju, za što rošte mi napajame, na primjer. Ale zato da vam, kad priđe pijati u mešacu, o računu nije problema, znači muž će placiti, nas košta voda i vodni objekti, dakle kolo milioni, že 500.000 ročno. Voda nam sama prihodze, teraz ja še dosť davno uzbunjim i spominal sam to, nikto tu ne može da ne povem nič. Nikto še ne pita za to tu vodu, co mi vypušíme, my tak isto to tu vodu zo Rybnjaku na 100 hektarov, vypušíme do vodu do isto to Begelju.
A teraz po novým zákonu bude, že musíme merať vodu, keď nám vojde, a čo musíme merať to, co vidie, keď vracame. Zo zbegelju do ribolovu chodze i fajte ryby, ktorí tu nesmú byť prisutní. To nemôže zoprec, bo nie taká hustá rošta. Veľký problém je korovče v kanálu, ktoré še koši a potom tam hnije. Je periódy, keď dobijam vodu, ktorá započne tráva ušnice, je određena količina amonijakovecka, musím pojačavať količinu, površavať količinu vápna i tak dalje i tak dalje. Takže sú tu problémy, ktoré každodňoviše musí provádziť co i jak. Ja hasnujem 8-9 vagóny, 80, 90, 100 tony od roka do roka zaviši vápna. Znači, da voda, musím vodu trimať dobru, že by bola kvalitetná ryba. Samim tým, keď rozpredám rybu, znači, že je kvalitetná. Tú istú vodu vypúšťam do Dunaj Tisy, to še nikto nepýta. Jedna časť vody vyparí, jedna časť vody še predsadí, prez nasypí, vojde do žemi jedna količina. Ale jednu dobrú količinu vracam nazad. Znači, ja placel vodu i vracim im nazad, ali placim im zašto. Za ribarstvo hnojenje so sklinskim hnojom bar zvažne. Dobre bi bilo da se hnoji, kada možeme nájsť hnoju, uglavnom za rybňáky by dobre bolo, takisto jak še robi poljo, za hoď ktorú jednu kultúru, takisto i rybňák. Znači dobre by bolo da môž potanírať každé jary, da še prevetrižem, da še unišća jedna časť šlimakov, školjkov i tak dalje, ktorí prenosioci, domaćini za pojedni paraziti, ktorí posle vychodza i krapčajú še na rybu, takže prichodí do ochoreňov i tak dalej. Teraz zaviši od roka do roka, da kedy to môže, da kedy nie. Hnoj potrebný pre rozvoj planktonu, ktorý ryby v jari posle zimského hľadovania dáva imunitet. Ruceše ručno, a častejšie ljem zdrili so buldožerom do doliny u količestve od 1 po 3 tony po hektare. U Keresture ešte vše istnuje farma kravov, tá rybalov otamalj obezpečuje hnoj. Jeden z problémov je kormorani, ktorí nahárli u ohromnim čišlje. Kormoran ptica dosť múdra i recimo mi toho roku sme mali väčšinou nasadzené konzumnú rybu, znači väčšiu rybu, znači od pol kili 600-700 grami, takže bolo spočátku, dok nevideli, že co. A keď videli, že z tú rybu nemôžu nič porobiť, jednostavno sme, da nepoviem, nemali problémy, ale problém u suštini postoji zato, že dobili sme všetko, recimo 20 kormorani za odstrel za celý rok. Nažalj, zaštita prírody tak odrezuje i to je to. Kormorani budú vše väčší problém, ale poneže to zašticená fajta, riešenie vypatra bude len prilápiť ich prisústvo i rohovať na utraty.
pošla milanjeckim kozic, traški zarastaju. Pošla milanjeckim kozic, traški zarastaju. I korovče, a ne šalim, šerco prikrivaju. I korovče, a ne šalim, šerco Почитувани патраче, здогаѓаме вас јаки прилоги сцеходни патриц по конец емисии. Тот рок был дост невигодный за векшин рошлин, але ше овоцаре не можу бар споносовац. Економски указатели ту вше важнейши. Štvrtok, 18. decembra u Teatre Dobrica Milutinović za Švetočnu akademiju pod nazvom Macijeli Ruskinji u Srimskej Mitrovici označeni 166 roki od priseljenja Rusnacov do toho rodu. Pijatok, 19. decembra u Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacov otrimane zakončujuce stretnuce mladih organizovane u Ramikoh tižnja mladih u Zavodu. Прешле соботи, 13. decembra, na Novosadskim poljoprivrednim fakultetu otrimani shod vojvodjanskih ovocaroh. Dzevjati pošore. Тот рок был дост невигодный за векшин рошлиноh, але ше овоцаре не можу бар споносовац. Економски указатели ту вше важнейши. U ovocarske proizvodnje doš češki rok bol zato što smo imali skoro u cale vegetaciji padavini. A čim maci padavini, maci problemi s horotami. A u drugoj časti še izjavili i neki odrezeni štetočini. Povedzme na jabluko najpoznatejša štetočina jabluko smotavac i delimično grinji. A na hruški še redovno javlja hruškina bliha i ervinija. U suštini každi rok musíme biti zadovoljni, ali podrucelo mi, rodu sam malda Kuzmenijak, prešlog roku je teraz 100 dinara i 150. A dobro, da jedni sorti až skroz podruceli, ali u suštini dobre, cena daku zljepša toho roku, takže dobro, ja zadovoljnijem. Še mušim usta. Думам, že ceni boli dobri okreme za jabluka, boše rušali od 35 po 60 eurocenti, a ceni i hruškom i malinom visoki, da produkovatelje dobre prešli. Velike interesovanje za podzvihovanje novih ovocnikov zo ščerešnjami, kajsami, bišalmami, ali i dalje izoz jablukami. U tej produkciji zrobili naiste dost na unapređenju jej kvaliteta, co prepoznali i inozemni kupci, ta Srbija vyvoži vše veci ovoci, njeljem jabluka. I to roku u decembru na Poljoprivrednim fakultetu otrimane naukove savjetovanje o sučasnej ovocarskej produkciji Dzevjate pošore, čije stajemni organizatore Društvo ovocarov Vojvodini i Departman za ovocarstvo, vinjicarstvo i pejzažnu arhitekturu. Toti savjetovanja vjedno zo zmirami kotri porušalo Ministerstvo poljoprivredi, a okreme Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu rozvili ovocarstvo u cali Srbiji, okreme u Vojvodini mame najsučasnejši ovocniki vekšini fajtoh ovoci, okrem malini i černici, čomu veljo pomohnuli naš departman, a i sami mediji ktori toto provadzeli i promovovali. To ročne savjetovanje malo akcent na produkciji hruškoh i bišalmoh i jako napređe z ih produkciju, poneže še odviva na malih povrhnosov u odnošenju na možljivosti i z ohľadom na veljki vývozni potencijali. U Evropi sme na 12. mjesece po produkciji, a 10. po povrhnosti pod hruškami. Po povrhnostoch i po produkciji bišalmoh sme perši, keď ne budeme rachovac Tursku, ktorá za nas gigant zo 10 zrazu vekšu produkciju. Na savjetovanju bilo slova jak odbranic hrušku od hruškovej blihy, ktorá kostu harlje veljim produkovateljem. O jej zniščovanju savjetodavne služby muša pohrišno savjetovac, pretože su primušeni trímače zastarenih predpisanjih o pesticidu. Hruškina bliha specifična štetočina, zato što ima
keď je vremenski uslovi pogoduju ma veľu generaciji. I u každej generaciji vi imate larveni stadium, takže musite pratiti razvoj každej generaciji do larvenog stadiumu. I na osnovu to već možete primijeniti nejaké chemijské sredstva. Točno, že postoji trioidri, ktorí še hasnujú a nie by trebali še hasnovať. Keď adekvatno postupite, keď merkujete na nju, već možete ju suzbiti z nejaký lokal systemikami i bez problema še može ona rešiť. Musi še poriadne buď u ovocniku i prowadzić rozvoj škodljivcov. Ljem tak bude uspjehu. Tak robil i Janko Čižmar i jeho agronom savjetodavec. Oni še vše ma hruški i predava ih na pijacu. Mog sam i na veliko, ali bar že sam patral da ljudom predam ja, lično. Hej. Ljepša cena, hej? A i cena ljepša, ali ja išće u počatku tej roboti, ta sem co bar že ponuknu zih da oni to osjetja, že jaka to hruška i zato sem da všetky vyzaže poklja, a som i teraz začuval napríklad už kraj roka, a ja mám ešte fine hrušky, takže to isto experimentálno da povieme, že vyprobovať všetko, co jak. Mohol som predať dávno i na kupcom i tak, ale ochádal som to, da porobím ja do kraja. U holu pred amfiteatrom boli veľi vykladače so repromateriálom i všetkým, co potrebné ovocarom, a naša ekipa zamjerkovala nezvyčajni sadnici. To najnovša fajta. U Evropi tehnologija už draha, a tiži robotna moc, ta Italijani vidumali sadnici, co majú dva hlavni konari na jednom korenju. Za teraz to na calim Švece robiljem mazoni. Za takú tehnologiju jest menej sadnici na jednom hektaru. Poterašnji súčasní ovocníky mali 4,5 po 5 tisíc rošliny na hektaru, a so stímaljem 2600. Toto sistema navolaná Bibaum i jej prednosť, okrem toho, že še sadzi dva raz menej rošliny, i u tým, že za 10% dáva veci plody peršej klasy, a to od 95 po 97%, i všetky sú vyjednačení po kvalitetu. Poneže plody ljem zo zvonkašnjého boku koruni, do sú vyloženi slunkovým zárijom, tam majú vyjednačenú farbu, a to vec omožljivuje jednofázne oberanie, co bar spotenšuje produkciju. Urožaj podobni, taži kus vekši, jak u prethodnej systémi. Urožaj u Italiji rušaju od 60 po 100 toni po hektare. U nas za teraz taki ovocnik jest vkupno okolo 6 hektari, na jednim mjesece u Agročiriču u Titelju až 3 hektari. Na rok budu perši razoberac i opčekuju 3,5 kili po steblu, odnosno 10-12 toni po hektare. Toho roku všetky veľkí produkovateľe naručili podaku z tých jablukov, že by vyprobovali toto fajtu. Možno naručiť všetky aktuálne sorty jablukov, ale to italijanski kloni, čije meno oni zašticeli. Tiž jest i takých sadnico hruško. Európa u zmenšanju troškov ide i dalej, ta primjenjuje mašinske preridzovanje kvitkov i mašinske žimske i ljetnje urezovanje, bo robotna moc vše dragša, a taka mašina za hodinu obrobi 2 hektari. To budućnost i za naših ovocaroh, bo hoć máme tunju robotnu moc, njedosť je fachova i schopna. 2014 bol odličný rok za ovocaroh, pretože bolo nadosť dižďu. Všetky še ponosovali, ale všetky majú veľký plody. Ozbiljni ovocare mali 60-70 toni jabluka po hektare u novej tehnologiji, a tiž i u starej kolo 25. Ceny odlični, a co še zaštiti dotyka, každý rok je približno taka. Toho roku ljem kus barže i pirskane. Čija to zahradka neorana, čija to zahradka neorana, čija to zahradka neorana, čija to miljenka njebočkana, čija to zahradka neorana, čija to miljenka njebočkana. Orana, ale malo, poče je koljesko pola malo.
malo boše je koljesko pola malo. Koljesko zla malo ručka pukla, koljesko zla malo ručka pukla, koljesko zla malo ručka pukla, čomši mi miljenka taka smutna. Koljesko zla malo ručka pukla, čomši mi miljenka taka smutna. Koljesko zla malo ručka spadla, koljesko zla malo ručka spadla, koljesko zla malo ručka spadla, čomši mi miljenka tak prebljala. Koljesko zla malo ručka spadla, čomši mi miljenka tak prebljala. 1748 roku do Srімській Мітровиці ще приселяли перші руські фамілії. Nješka, 166 roki poznejše, u tim horodze žiju okolo 650 Rusnaci. Už da skeljo roki u organizaciji društva Rusnacog Srімської Mitrovici, ktoré toho roku slavi mini jubilej, 10 roki njeprerivne aktivnosti na planu budzenja nacionalni svidomosci i reanimaciji ruskoho jazika i kulturi, otrimuju še prihodni programi jak pamjatka na datum kad će do Mitrovici priseljali perši Rusnaci. Štvrtok, 18. decembra u Teatre Dobrica Milutinović za Švetočnu akademiju pod nazvu Maceri Ruskinji u Srімській Mitrovici označeni 166 roki od priseljenja Rusnacov do toho rodu. Spred lokalnej samoupravi prisutných privítal zameník horodonačelníka Srімськej Mitrovici Tomislav Jankovič, ktorý vinčoval društvu Rusnacov Srімськej Mitrovici na usilovnoscoch u pestovanju ruského jazyka i kultúry, vyznačujúci, že so s tým doprinoša, že by Mitrovica bola multinacionálny, multikonfesionálny, multikulturálny i bohatší horod. Spred Nacionalného sovitu Rusnácoch prisutných privítala Olena Papuga i poručala Mitrovčanom, že môžu rachovať na pomoc Nacionálneho sovitu u ich borby za revitalizáciu macerinského jazyka, ktorý nážaľ u Mitrovici ostatních daskeľo decenioch bol skoro so všetkým zabutý. So špivankami akadémiu prikrašali členy nedávno formovanej špivackej grupy Društva Rusnacov Srімськej Mitrovici, Dzecinskej špivackej grupy Ruských hvizdočky i solisti Vladimír Kostič i Stanislava Budišin, a zo muziku tamburový orkester Centru za kultúru Sirmium Art. Akademia bola pretkaná i so skrašne vypovedzenýma slovami glumcoch teatra Irena Kolesar, dzecoch, ktorí vyučujú ruský jazyk u tým horodze, i Vladimíra Balaščaka, predsedateľa Društva Rusnacov Srімськej Mitrovici. Можу вам povedať, že som bar zadovoljný. Попатили сте кело маме людзох на сцени, кело було людзох у публики, у театру. И шерце ми пулно, бо то наша štvrta Svjatočna akademija, z ktorú my označujeme ročnicu priseľovania Rusnacov u Srімськej Mitrovici. Čuli sme obecunky od členov Nacionalného sovitu, že vám pomôžu. Učím vám najneobchodnejšia pomoc. Co to, co Društvo Rusnacov Srімськej Mitrovici najbardziej očekuje od našeho Nacionalného sovitu jak pomoc? Pa znate co, mnje velika pomoć i co oni prišli nješka večer. Znate, vi možete i bez penježu napraviti krasnu programu i dekujem krašnje, co budu pomognuti i nazdavam še, že pridu u Srімську Mitrovicu na každú programu. Najvici treba pomognuti u obrazovanju, odnosno pomognuti profesorke Abodijovej, že bi mogla co uspješnejše pestovati ruski jazik, odnosno думам, že novi odbor za obrazovanje treba, že bi co skori prišlo do Srімської Mitrovici, vizi z jaki vonama po Čaškosci, treba beše dovati z rodičami, z djedami i z babami, co думам, že nacionalni sovit naisce može porobiti, može napraviti za jaku shacku, ali až i pojist do každého domu i popripoda, že co znači
upisovanje djecog do ruskog odzeljenja, odnosno na fakultativne pestovanje ruskog jazika. Vidim, že tu potencijalu jest. Idem na rusinski već 2 godine. Prvi put smo došli tako što nas je tata doveo da vidimo kako će to da nam ide, kako ćemo da, u stvari, da vidimo kako će da nam ide rusinski i da naučimo nešto, pošto smo Rusinke poreklom. Najzanimljivije mi je kada učimo, u stvari nikad ne učimo kroz ozbiljno onako rad kao u školi, nego uglavnom učimo kroz igru i pesmice, recitacije, učimo brojeve, boje i ostalo. To je nekako zanimljiv jezik za učenje, zato što naučiš mnogo toga. Pre 2 godine tata nas je doveo da vežbamo i da vidimo kako će to biti i da nešto naučimo na rusinskom. I za te 2 godine šta ste naučili? Pa puno toga, brojeve, godišnja doba i tako. U Mitrovici bar skrašně robiť so zesmacom, len problém, že ich češke zberac. Problem, že ruske familiji nie davajú svoje dziecko znači, na vyučovanie ruského jazika, ale teraz máme vecej srpských dziecok, znači, ktorýma sa páči i ktorí zainteresovaní za také. Popri Švetočnej akademiji u teatru Dobrica Milutinović, instituciji, ktorá okreme dobre sotrudzuje so Rusnacami u Timhorodze, bola organizovaná i výstava maľunkoch, reprintoch, starých fotografijoch i tradicijného ruského oblječiva, ktorý vyrobili členi kreatívnej robotni Društva Rusnacoch z Rimskej Mitrovici. Jak motivovac mladih, že bi pisali i objavljivali svoje otvori na ruskim jaziku, čom njet literaturnej kritiki po ruski, dze i jak organizovac literaturni stretnuca i promociji tvorčosci mladih, budiljem da jedni spitanjoh na jaki mladi zoz nje formalnej grupi Vihljedovacki kruh poprobovali da zodviti na shodu u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Pijatok 19. decembra u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh otrimane zakončujúce stretnuce mladih organizovane u ramikoh Tižnja mladih u Zavodu. Stretnuce navolane literaturni feedback forum, a organizovali ho mladi z grupi pod nazvu Vihljedovacki kruh u sotrudnjstve z Zavodom, a s ciljom spatriť stan u literaturi mladih. Zavod od 2014 roku iz programsku schemu, ktorá še evo pravi Nješka faktično zavera zos nješkajšu promociju 2 master robotoh naukovu ediciju Vladogorjanski i nješkajšim mladeškim literaturnim feedbackom všelijak, že zavera Tidzenj mladih, ktorý ponzelok počal u Zavodze. Mi ho navolali kultura mladih, mladi tadzi. Prave i sama nazva ma jedno také potpuno jasne definovane poručenje, a ono napremene na covekšu afirmaciju i uključovanje prez jednu javnu učast i prezentaciju toho, co mladi Rusnaci su porobić, co porobili, co realizovali i prezentovati i prikazati to, co džisno i način treba da še buduje buduca ruska intelektualna elita. U peršej časci stretnuca otrimana promocija master roboti autora Aleksandra Mudrija Poljodjelska leksika Rusnacoh u Vojvodini i autorki Andreji Medješi Germanizmi u ruskim jaziku, ktorý u vidu knjiškoh vidal Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, a po zavodovim konkursu ediciji inovaciji Vladimir Garjanski. Думам, že to veľká motivacija za mladih, ktorí povedzme píšu master robotu, že by im bola objavena. Na to spôsob vjerojatno majú, jak da poviem, vekšu dzeku písať i prosto objavljovať to nejaké svoje tvory, ktorý... To dobrý spôsob, že by še mladi čustovali tak povesti, ne prebrz ozbiljno, že bi im
було і легко прийти на такі, щоб стели просто, щоб мали дзеку прийти на такі друženja i na promociji, da kiedy im še vidi, že mladi pretože da su prebarso zbiljne, da im še vidi, že im tam nije mesto i že prosto nie idu na taki slučovanja. U druhej častci foruma vecej mladi pisatelje prezentovali svoje tvori, vjedno s druhima učašnikami bešedovali o njih i co dost značne o svojim djelu i rozdumovanju o stanu i problemoh u ruskej literaturi mladih dostali povratnu informaciju. Думам, že to stretnúca hodný s časom postavše plodnejšie, hoď už думам, že vážne čuť mladých písateľoch, čuť ich dumanie, čuť ich motiváciu za písanie, čuť vôbšte čom oni chcú, nie písať, ale čom oni chcú objavovať, bo to dá, co na odredzený spôsob nam chybí, bo my máme mesta, gdje se toto objavljuje, ali jednostavno chybí nam to ta povratna informacija. Znači, a keď máme povratnú informáciu, to znači, že naiste vredzi objavljovať, že máme publiku. Na schodze načata i diskusija o súčasnom stanu u literaturnoj kritiki pri Rusnacoch. U ruskej literaturi može biti chyby vecej literaturnoj kritiki, ktorá analizuje i bešeduje o tvorčosti mladih i to prosto to obačljive. Međutim, думам, že treba dobre rozdumať i obdumať, že na jaký spôsob my môžeme to dostať. Jest ľudia, ktorí píšu prosto kritiku, a može biti su njevše zainteresovani prave za mladih autorov, ali to treba na određeni sposob da afirmovati. A zaključene među inšim, že potrebno, že bi katedra može biti vecej robela na tim i tu sme šešicki kolo toho zloželi. Međutim, može biti bi rješenje bilo tiš tak organizovati da jaki kreatívny robotní, neviem, zo kreatívneho písania, ale i zo môže byť práve písania kritiky, literatúrnej kritiky, da by tých, ktorí nie studirajú, môžu byť dostali odredzené znania, ktorí potrební za písanie takých tvorov. Taky, hej, všetko, co počína od skoro jašeľkoch, tá prek v osnovnej škole, v strednej, i to tá naša obľúbená katedra, že by u tých sféroch trebalo hľadať riešenie. Znači, my nie teraz nejaký tu oformený orgán, ktorý bude tu oháňať z nekoho, ale prosto isto sme mali tot preklad, že i my môžeme sa uključiť do toho i počas na nejakým úrovňu, hej, po tým pýtaniu robiť, dakšie organizovať viedno všetky. Shod provadzal i jedan student až zos Japonu. Pre 4 godine sam putovao po Srbiji i bio sam u Ruskom Krstoru. I to je bilo prvi kontakt sa Rusinjima i od toga sam zainteresovan za rusinski jezik i ovaj put sam došao na studiranje u Novom Sadu i ovdje ima čas rusinskog jezika, tako da sam počeo da učim rusinski jezik. Meni je bilo interesantno da kako se priča na rusinskom jeziku i meni je bilo mnogo prijatno da slušam rusinski jezik. Literaturni feedback forum, popri toho, že bol organizovaný u ramikoh Týždňa mladých u Zavodu, otrimani i u ramikoh 50 ročnici literatурного podlistku ruskого slova Literaturne slovo. Počitovani patrače, bilo to všetko, co sme vam pririhtali za nješkajši večer. Reprizu možete patriť na štvrtok na 16:40 i na pijatok rano na 5:30. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.